gutinda katwite dutangira. Iya nagutinda katwite dutangira. Nuko dutangiye ndagira ngo ukurikire filime witonzi. Nakubwiye iyo wumvisha ari kirabiranya wakazanye mumaze kubimenyera kantu kaba kaciye ibintu hirya no hino ku isi. Kandi sinababishya kaba ari ak'icyo cyumweru HR film hafaho ku bufatanye nanjye yani shanga bose nabakagize mu ruhari Forever Pictures ayo nama studio zini ntangiro MQM Protect film ibintu nk'ibyo abose nabafatanyije kugira ngo gatugereho Honguri Yango Film Studio Toronfongo Management Forever Pictures Gorudani Horudingi ibintu nk'ibyo tuvuye reka twitangire filime ku mazina tutangire hakurino ndagira ngo ukurikire filime witonze Kazaga urakabona ni gato ni mu nzira kari kugenda ni ntangiriro gacaho masaha y'ijoro katurore kigaca ikimodoka kigacaho katurore ni ntangiriro ngo ni ku kirwa bita Fortune mu majyepfo ya Pacific y'inyanja ya Pacific hari imodoka yahaje ariko hano turi ni ku kirwa bita Fortune GDR katurore ni ikimodoka dutangiranye vamba amabayibote bimeze gutyo mu gicuku turi ku kirwa kiri mu majyepfo ya Pacific babiri bavuyemo mwanda imo indege urabona iparike gute hano kandi hari umwijima mwana twasibye bose ariko araza kutureba dufite icyo bashaka shatse kubwire boss asoma agatafari kanje boss cyo yitaho ni beach gusa nta kindi boss ari ngo boss yabohirije hano kandi burije ubu tugiye kuzamuka hejuru ducana amatara Jorano buretse mwana Jorano batangiye kumva amajwi tangira kumva amajwi mbere yabo abasirikare batangira kurasa mu kurasa sirikare imodoka subira inyuma cyane imodoka Lost in the Pacific na ababuriye muri Pacific katururi majuni ujwani abo nabagateguye hini jwani ryanga pengezeni amazina nayo bananza chenge pchungu magi kwanga Mei King Magi Queen nuko dutangira bari kuri Fortune Island ku kirwa cyiswe Fortune ariko ibyo barashe nitubibonye twumvishe bavuza induru ese barashe bice bari amajyepfo ya Pacific y'iranyanja bita Pacific ariko nanone ikindi tumonye nuko na filime yiswe ngo ababuriye muri Pacific akuno bakomeza bakwirika ikintu giteye nk'ikimuntu kigenda hejuru mu kirere cy'ikidege batwereka imyanya uburyo gikozemo David Skinny Graham Stamp bose nabagize mu ruhare Scott Winnig director of photography screenplay Vincent na Peter kadutangire twese tubaye ikaze muri Rio de Janeiro uyu munsi rwose indege bita Ocean Airlines turaza kwimurika ni 390 iyi modoka zikomeje kuza uyu munsi bari buroncinge indege bise Ocean Airlines muraho katurori ati mutubwire rwose namwe nk'abantu batumiye ngo muze mufatanye kuba iriya ndege bayishyira hagaragara nabatumiwe batumiye ibyamamare ndetse n'abatwara indege mu kumurika ino ndege bwa mbere uramubona yagarutse mwibuke muri Romeo Must Die umva ya n'amafaranga yanjye nashoye kugira ngo tuve kuri 380 tugere kuri 390 bakoze indege yitwa Ocean Airline byanwaye miliyoni zirenga 100 ntihagire ikosa na rimwe ribiryo ryo ryose ni umugabo nyiri kuronshinga indege sasa indege mu rwego rwo kuyironshinga yahamagaye ibyamamare muri sector zitandukanye zize zitaha iyo ndege mbega hari buri cyiciro cyose hari umuntu wagiye ugihagarariye abakinnyi hari uwaje abaririmbyi hari uwaje
yatangaje rwose ko uri kuvuga aba superstar. Ati muri gitondo mu agent wacu ntabwo yigeze confirminga nimba ari buze patururi. Indege ye n'ubwa mbere igiye kugenda mu kirere ngo ni indege idasanzwe umugabo yashema amafaranga n'ubwa mbere igiye gutahwa, ariko mu rwego rwo kuyitaha yahamagaye ibyamamara bari byo bigendamo biha umunyenga bega bitahe iyo ndege. Ni indege y'akataraboneka katurore. Indege ni nziza cyane rwose ugereranije na zimwe tujya tugendamo, si mubizi. Sorry narimba shinyaguriye bamwe. Narimba shinyaguriye. Hano ni hamwe hasanzwe agenda muri business class, agenda abantu nyine baringaniye. Nono ibaze muri first class hamwe imyeyi tugendera. Hono urundi rwego. Indege irahambaye gufungura ni gutyo. Abani mwamwe bakora mu ndege. Bakiriya rwose mwaje hano bashyitsi. Tiva bidatinze iyi ndege ya 90 irazwi yagurutse. Turagira ngo imikandara yanyu mutangire mwe muyambaye. Uvuze neza rata. Kibazo nuko turi kubwira abantu bake, indege yajemo abantu bake mu rwego rwo kwitaha. Abayitwara nabo bavayo. Ruzon. Why don't you stay here with me and help out with the guests? We ngwino aho kugira ngo ujye gutwara ufasha abakiriya. Abashyitsi mbega. We ngiye ntago nseriva abashyitsi. Umva niwe mugore mwiza dufite muri iyi ndege genda ufasha. Sasa uyu mukobwa ubundi nawe akora muri ababungirije pilot mu gutwara. Ariko barambwira ati naze nawe ajye guseriva kuko ari umukobwa mwiza ibyo gutwara bireke. Uri hehe wa muginga we? Ati rwose urugendo ntabwo muzarwibagirwa guhera igihe mwagurukiye. Bite muraho byiza gura nawe mwicare nawe yatumiye n'abashyitsi. Umwami kazi rwose bijyanye n'amakuru. Uyu mukore ni umunyamakuru musanga umunyamakuru afatishije nawe bamutumiye nk'icyamamare. Batumiye Sheje nawe ni umunyamakuru kazi Sheje nawe bamutumiye. Batumiye ibyamamare banyuzamo bazana na Yisheje kugira rwose rero mubere mu ndege ari buze kubivuga. Anita Pendo Katorore. Atundi umugore wanjye tujya guhana divorce ni byinshi nagiye mwangira nerashobe no guteka. Araganira akanyamakuru kazi. Nyakwa Jeo. Ndabizi business yawe ntabwo imeze neza ngo ni Gao. None gute wahisemo gushora amafaranga muri ibi bintu bidasanzwe muri iyi ndege ihenze cyane? Umva ndakeka nawe nkeneye gusobanurira. Twahisemo Global News Network nk'ikinyamakuru cyanyu kugira ngo mutubera bunganizi tuba amakuru nta kindi kinyamakuru turayaha yamwe bara exclusive. Nitugera muri Hong Kong aho indege yerekeje ibindi uraza kubibaza cyangwa urabibona. Imbaza byinshi. Nyakwa Gao tuza. Ndakeka ntabwo uri buze kubyicuza kuba wamisemo. Kasheje abazanye gatangiye kumaza amagambo menshi kandi urabaza abanyamazimwe sha nta kindi kibagenza abanyamakuru. Baza byinshi cyane. Mwese mwicare mutuze minota itarenze myinshi cyane turaza kuba duhagurutse. Pilot agomba kubanza kubamenyesha mukambara imikandara mu ara kandi kaje kinyonga. Indege iratangaje pe. Ibyumba bye rwose ni nka suite. Restaurant harimo akabari mbega harimo buri kimwe. Ifite n'ubwiherero. Nabwo bw'igitangaza. Wabwira ntaga mwitayeho yamuriye scene ndakwiye. Umva ngewe icyo nkeneye ni inzoga gusa ntugire ubwoba ntacyo. Nyakwa Rodman. Kuko nawe Rodman. Nkunda kureba boxes zawe batumiye no mu boxer. Nanjye nkunda kureba filime zawe ukina. Kombe kano bakobwa nagakeneye ka filime rero gashigagara abakinnyi ba filime. Yo my man. So what you here for? Wori hano ukora iki mwana? Jewe. Yeah you. I mean you look like one of those rich guys. Urasanga abasore bakirisha. Ariko ntago uri muri showbiz. Niwe Rodman. Ngiye banyita Kadisa. Chief of the Yinsan Group. Ati ngiye associate Wayan Group. Ariko ndi umufana wawe. Much respect. Respect musaza. Uyu nawe n'undi mukire batumiye. It's time for me to do my own inspection. Uno ngiye gutangira ngo iperereza ryanjye. Kwa mwiza. Mbazanira ikindi cyo ngwa gikomeye cyane. Batumiye abahanzi benshi. Ati gitari yongeye kuyimanukana nyijyane muri kabine ya kane. Aho hantu tugiye kubika rwose na nini na piano uyigendana twari kuza kuyihabika. Iyo mbimenye nari kuba nazanye na piano yanjye. Ni ibyambare bazanye.
buri umwe afite ikintu akaze mu ashoboye. Nigeze kumva muri New York muri Philharmonic uri gucuranga. Ati rwose hari muri summer nagiye mu rugendo hashize imyaka 15 kumvisha uririmba. Ariko sinakwibagirwa uburyo uri umucuranzi mwiza. Bizaba ari icyubero nanjye kongera gucurangira ahantu uri. Ni umuhanzi ucuranga neza cyane. Akazi karakomeje. Filime bayise ngo Lost in the Pacific. Kugerana uyu simo muzi mwibuka muri season bita DCS Legends of Tomorrow. Harimo cyane nka Atom. I was looking for a chili sauce for my Shifu's recipe. Hano no muri The Flash harimo ni henshi. I hope your secret sauce is enough. Atende gushaka ibirungo byo gukora isosi yagarutse nk'umutetsi. Kuba gacaho. Yagarutse nk'umutetsi wo mu ndege afitemo abatetsi. Nicyo gihe cyo kugira ngo indege yaguruke. Tangira gushaka ibirungo hariya byo gutekesha yagarutse nk'umupizi. Yagarutse ari negera mbimare ateka katurori. Am I late? Nacherewe hari undi waje. Undi waje ni unyonye kuwa gawo niwe nyiri ndeye. Bago namwe bagabo. Hano rwose dufite surprise y'umushyitsi mutari mwiteguye arahageze. Niwe watsindiye rwose igihembo cy'ijwi ridasanzwe. Kandi Samamen. Superstar imeze gute? Mwana ndakwemera cyane nakubonye rwose watano twara guma ngaho ntuhave. Undi muhanzi uje? Umva ni ngiye gutoresheje burya mwana no gutarubiza. Nari mbizi kare wanshakiye amajwi. Kumbe nabo bahiga amajwi sha ni nka guma ngaho ntuhave. I just want to say thank you on behalf Nanyana mashimire. Akivuga no mugabo muvugiramo. Mu byereje na Ocean Airlines indege muri mwese reka mashimire kwa mwaje ndetse Cheers tunywemo. Nabo yazanye ngo bataye indege ive hano. Kubera icuri hano. Kawo nyiri indege nago yishima isore. Jano kureba inshuti yanjye ya kera. Wambaye nk'ikirara. Ntuze guteza ibibazo hano. Soruje no mugabo naga mwishimiye ati wambaye nk'ikirara ntuze guteza ibibazo hano. Yeah. Surprise, huh? Surprise, hein? Yeah. Yego. Found out that they were roommates at Yale. Turiya rwose yahoze ari inshuti yanjye muri Yale. Wagatafari we. Ariko ni umustar amaze kumenyekana kandi wavuze ngo dutumire abastar nanjye niyo mpamvu namutumiye. Even that bitch Nukang was coming and I didn't. Na ya bitch bita Cory no yari buzi kandi warubizi. I don't ever see you again. Ati yaza kuza ntarabimenya Cory none ntago nari gukongera kugwa akazi. Soma gatafari kanjye boss yadariraga abakozi baramutuka. Gaturore. Babuze ati nababuriwe irengero bakaburira muri Pacific. Iyo ni inyanja. Indege irahaguruka. Ni indege yagurutse muri Rio de Janeiro ubwo ni muri Brazil yerekeza muri Hong Kong. Kongi Katurori. Jason. Ever again. Just goes to show how much the Atazongera kutsa gukora biriya bintu. Ati birabakoreka uburyo company guha agaciro bamusabye ngo ajye guseriva. Cancel a live performance by the big superstar. Forget about the show. Ariko nitugira ngo turaza gutaramirwa n'abasuperstar bambaye cyane. Looks like Peter kissed his ass in the room. Ati nyakwaga rwose bisa nkaho yarakariye Peter. Rich Prince, the guy we are trying to impress. Ariko harimo umukire w'igikomangoma turi kugerageza gushimisha. Kumbe mu batumiye ngo harimo igikomangoma. Wakandi kiyikire. What do you feel about this A390? Esi 390 murayumva gute? 390. Enough power to fly beyond the atmosphere. Tubavuze ko ifite imbaraga ino ndege zishobora kuba zaguruka zikarenga atmosphere. The autopilot mode. You just hand it back before landing. Mbere ko duparika uraza kuba wabisobanukiye byose mukobwa nugira ikibazo. For this debut because he thought you need more training. Impamvu rega bana guhisemo ntago ari ukuri umutwazi mwiza nuko bari bazi ko ukeneye indi mwitozo kugira ngo ukomeze kugira ubunare ritwaye. Mbega no gusererezanya mu gake Katurore. Okay. Ni intangiriro indege yaguhaguruka hano yerekeze muri Pacific nako yerekeze muri Hong Kong. Katurore. Make sure you tell the media that you were once a flight attendant with us. Tell them that we give everyone at Ocean Airlines an opportunity to grow. Atano bose bari muri iyi ndege Ocean Airlines tubaha amahirwe yo kugira ngo bazamuke. Umva ngiye ntago nseriva hano. Guseriva abashyitsi bari muri iyi ndege ntago ari inshingano zanjye ndi umutwazi. Ati muri kanangere ko turaza guseriva abantu turahagije mu mwihorere. Umva na boss nyine ndege kuwa gari guseriva abashyitsi. Nkanswe wowe sasa kano gakobwa naga pilot ariko kubera ari keza boss arashaka kujya guseriva abantu. Uyu munsi ntago ari utwaye indege ngo uje guseriva. Na boss ari guseriva. Bidatinze indege yarahagurutse bayise Ocean Airlines irahaguruka. Ihagurutse Rio de Janeiro ubwo ni murwa mukuru wa Brazil yerekeza Hong Kong. Katurore. Indege iratangira. Bagore ngaho mujye guseriva. Wa musore
Kung Pao chicken. iki ni igipurizo bita Kung Pao. That is a new idol. Umva icyo gipurizo ntabwo ari gishya, ntabwo ari wagihimbye. Well, byiza 1,000 different chefs will cook it. atari ko uburyo bwinshi bwose abashefu batandukanye cyangwa se abatetsi bagenda I'm sure. bagenda batekamo iyo Kung Pao. Byitwa Mike. Sichuan, there's only one Kung Pao chicken in my menu. What? Yariyeho abanze yumve. He had high blood pressure. Kuki iyo ataje ngo bari udutekera yari yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. You're telling me a Chinese Sichuan chef sent an American? Bivuze ngo Chinese Sichuan bohereje umunyamerika ngo azadutekera ibiryo bya gishinwa babizi neza ko abanyamerika mutabizi. Who just wants to share Sichuan cooking. Umva nanjye narabyize niyo mpamvu banyohereje kandi bimenyereye neza cyane ndabizi. Sasa umukobwa yatangiye gushidikanya impamvu bohereje umunyamerika ngo azateka ibijyanye n'imitekere ya gishinwa. Uri hano? Cyari ubufasha abashyitsi twatumiye. You didn't know that this chef was American. Wari uzi ko uyu mushefu ari umunyamerika? Sasa abashefu ubundi ni abatetsi, bari abatetsi bakuru niyo bita abashefu. Oh, thank you. Nawe rero nimba boss wajya kumwita ngo shefu ubu mwise umutetsi, mbega ubu mwise negera mbimare shefu cyangwa mwise negera mbimare kuko abatetsi rero bita abashefu. Ni ukuri nimba mbabeshya mujye kubaza ababizi neza, mujye mukomeza mwite ba boss banyati shefu, nabo biriga bishime bavuga ati umukozi aranyuba kumba atazi ko umututsi umwise karya rugo ni umutetsi. Kombe dore umusitari hana abaseriva mu ndege wansinyero rotogarafe. Thank you. You know what? Aha murakoze urawazi nawe iyo mwahuye bari kugutisha umutwe hako nyine ubugomba nta kindi wakora tuza ukabikora ukabasinyira bagacaho. Your Highness, when we arrive in Hong Kong tomorrow. Nyiri cyubahiro ejo nijoro tuzaba twageze muri Hong Kong. Kumbuye niwe nyiri cyubahiro. N'ugikomangoma ngo numukire cyane. Nawe bamutumiye n'umwarabu. Bari abara b'igikomangoma cy'icyara busanga gifite amafaranga. So you're on board with our mergers and acquisition? Bari kuganira no kuri business no gutumira abakire bakarukara ko banashora imari muri company yagiye gutangira ibintu byo gutwara abantu. Byose bari kuganira no musore akomeje kureba nyakuwagaho nabi. Sinzi impamvu ureba nabi. Kumbe cyaga wibuke dutangira cyane amubwiye ati wa musore wambaye nk'ingegera nizere gutari buteza ibibazo. Hari impamvu. Ati indege 190 niyo ndege ya mbere igiye mu kirere ihambaye nini cyane. Umva mbere gato. Nitwa Mia Leni, nkorera Global Network ariko bajya bananyita Sheja. Umva byakabaye kubyiza ko bamakore ko namakuru mbahaye. Uyu niko captain, yungirije captain. Sandaza kubaha interview nyuma. Ese baraza guhindura abari batwaraga ino ndege niyo mpamvu bahinduye bakazana mu bamwibwe bakobwa beza ngo mujye mutwara ndege. Umva ibyo bibazanya kwagaho ntago ari njye bibaza impamvu yahinduye abakozi. Mungwe. Hey bro. Yo muvandi. What's going on? Meze biti. Long time. Shize igihe kinini. You say we rack them up. What are we playing for? Turi gukinira iki dusheta iki? Chese no ndege. It's gonna be yours sooner or later. Nubundi ndabizi iyi ndege izaba yawe ifa cyanyuma. Mumbabarira gato nyiri indege arumva indege ngo bari kuyisheta. Sir, Nyakubahwa. we have a stage 2 code black emergency. What is it? Can you tell me why the Szechuan... Ati dufite ikibazo cyihutirwa. Kuki kira giporezo cya Sichuan cyabira biryo biri gutekwa n'umunyamerika? Sir Peter. Ati Peter wako nibyo byuvuze. You know that? Usi munsi wakoze amakosa urabizi. Yakoze ko sinibyo gutumira kira gisore. Nari maze imyaka 18 ura musore namubona. Nako nameruka afite 18. At a critical time. Kaje giyanisa umutwe none durura muzanye. Ese n'umuhungu wawe Wants to make a fool out of me. washaka kunesha umutwe kunsaza. Your son is a superstar. Umwana ni umustar. Kumbe wa mugabo gaye impamvu yari akariwa rwana ngo rwambaye nk'ingegera n'urwana rwo ariko ngo baheruka rufite imyaka 18. Umukozi yaremenye Peter kuri mwana ari umwana we. Umva komeza ugenda ukamera. Kenda yagiye kugenda mu kirere, ikire ntago kimeze neza. Igihu kimeze nabi cyane urakibona. How come the storm sprung up like that? Ni gute igicu cyise kizamuka bigeze hano? Anything about it? Ati bamwe bavuga ibyiteganya gihe ntago bari babitubwiye ntago twe twabibonye. Ntago nigeze mbona igihu kimeze gutya cyinshi cyane. This is one of the least stable areas in the Pacific. Ati rwose hejuru ya Pacific bari kugenda hejuru y'inyanja bita Pacific. What happened? Bigenze bite? We had some pretty severe weather buildup in the area. Hano rwose hari igicu cyagiye kiba kinini cyane cyatuvangiye. Bize nabi cyane. Commercial aircraft to date. You know, I don't care how you fly it, but Umva uko muguruka simbizi ariko mugomba kugera muri Hong Kong mukagerera igihe.
kubw'umutekano w'abagenzi rero tugomba gushaka icyo dukora. Ntabwo twahita twerekeza muri Hong Kong nonaho kuko ikirere kimeze nabi. Byadutwara amasaha 2, tugomba kugabanya umuvuduko tukareba ukuntu twaye. Umva ntabwo nshaka ko dukerwa ari saa twahaye abantu muri badutegereje muri Hong Kong indege iri buze kubihageze. Sasa uyu mugabo indege ye yagurutse Rio de Janeiro bw'itangazamakuru ko hari buze kubikira muri Hong Kong, indege ye bayitaha ari iri buze gupakira, ari iri buze guparika. Sasa afite ikibazo k'indege ishobora gutinda igasanga abantu bamutegereje muri Hong Kong barambiwe, abanyamakuru itangazamakuru buri kimwe. We have enough for the original route from Rio to Hong Kong. Ubundi twe twafashe umuhanda usanzwe uva Rio werekeza Hong Kong, ariko turaza kuhindura kuko turabona urimo ikirere kibi cyane. It will take at least 3 hours. Rero ndifate nzira ndende dutwara amasaha 3. Airport in the West Pacific. Tubanze tugiye ku kindi kibuga cy'indege kiri mu burengerazuba bwa Pacific turuhukireyo. The 5-hour delay. Bivuze ngo kugira ngo tugere muri Hong Kong turaza gukererwa amasaha 5 kugiye twari twapanze. The media is not going to wait 5 hours. Ati itangazamakuru ntabwo ryantegereza amasaha 5. Umva natanze miliyoni zirenga 100 kugira ngo ibi byose bikorwe. Mwimbwe ibyo gutegereza. Pacific Ocean. Atariko boss kino gihe ukiri hejuru y'inyanja Pacific ntabwo cyoroshye. Think about the lightning just now. Reba zino ngo baziri gukubita zino lightning. Look, you guys are the best pilots that I have. Umva muri aba pilot ba mbere mfite. This aircraft can fly at the highest Kandi indege ngishobora kuguruka ikagera hejuru hashoboka. of the storm. Sinzi icyo muri bukore ko muguruke murenga icyo gihu kibi cyane. Igicu mukomeze muzamuke. Icyo nshaka nuko tugerera y'igihe. Sasa nagira nkurikire. Umukira atangiye kuzana imikino. Ngo kugira ngo adasanga abanyamakuru bamusize, ikintu nikibe neza, ng'indege ntigire handi hanica, ikomeze inyure muri icyo gicu kimeze nabi cyane, ariko igerere Hong Kong ku gihe. Ba pilot bakabwira dushobora gufatira ngo tugerere Hong Kong ku gihe. Abagenzi bakaba babigiriramo igihombo gikomeye cyane. Ubwo no ubuzima bwabo bavuga. This is co-captain Roshan. Ni ko Captain Roshan. That will be experiencing turbulence. Nimuze gutungurwa nimwumva dutangiye guhura n'ibibazo mu ndege. Hari ukuntu indege buri igenda yagera mu gihu gikomeye ukumva imeze nk'iri kugenda ku mikuku. Benga kuri imodoka iyo iri kugenda ukagira ngo ni dodani imodoka irenze n'indege bijya bibaho bayigenzemo, ubwo murabizi ibyo mvuga. Nje n'abandi bantu barimo hano bake. Ndabizi ni bake murimo hano twakagenzemo. Nongere ikibazo interview ndaza kwigwa nitugera Hong Kong. Turumvikanye. Isheja nta kindi kimugenza na amazimwe ari kugenda asaba abastari barimo hano amazimwe. Nitugerayo ram interview mu amazimwe. Kandi iyo mwawe yishaka yagukuramo. Oya vane wa mukinnyi wa filime yigwisha ku cyamamara ikindi gikina box. Mumbabarire. Sikumva mfite iserero ukuntu. Umukinnyi wa filime kazi. Nugira ikibazo. Hano bampaye nakumba keza cyane. Kuko tutagenda ng'icyo cyumba bampaye ubundi ubu kiryamye misereri shiri. Ni umukinnyi wa filime kumutera amakofi kumbe dore wa muntu ufite isereri. Ujye ndebera abakinnyi kazi ba filime. We no mu boxer bajya ngo kuwe. Why are you still here? Kweri ukiri hano. Just finishing my second course. Narangije guteka. Get this mess cleaned up. Umva hanagura hano hantu. Ushaka hano ugenda wicaye nawe wambara umukandara. I haven't got reviews on my video. Kumbe hari inkuba. Bagiye guca indege yani igiye kunyura. Barazikomeza ngo bari kugenda muri Dodani. Kira vuba. Kirara kimeze nabi cyane. Boss yanze kumvira ibya pilot wamubwiye. Yitwaza ko indege ikomeye cyane. Rero baraza kugenda babe cyane. Aba pilot nabo nta kindi bakoze bafatiyeho. Berekeremo imbere. Increase to 48. Ati muzamuke 48 gutwara indege bura ni imibare gusa. Ni imibare. Katorori. Tumanuke tuzamuke batera imibare bareba. Gusa inkuba ni nyinshi bari mu kirere kirasa nabi cyane gusa boss bayimubwiye ntaga byumva. Katorori. Sasa ukureba ibaba ry'indege yabonye ibaba ry'indege ryatangiye kuza ikibazo. Baramubwiye ngo ajye gusuzuma ibaba. Katorori. Nyakwa gawo. Something of an emergency, please. Hari ikibazo gikomeye cyane kibaye. Banguka. Munyamakuru arareba ntago yaryama bakeneye amakuru. Kandi akazi ke na amazimwe. Arababona batangiye gutabaza njye kuzamura na karahure. Kureba hanze. Papa we. Kamera gira gutya we na amazimwe na amakuru. Na amafaranga. Zan. We have to shut all the engine down and land the plane. Lightning strike on port engine. Fire Ni line. ikibazo gikomeye cyane tugomba gushaka ahantu duparika. Fire. I haven't seen anything. No flames. But the alarm Twabonye ku ibaba ry'iburyo hatangiye kuba ikibazo. cycle twice.
And the light's still on. The lightning short-circuited the fire engine. Ati birasa nkaho moteri nazo zitangiye kugira ikibazo bitewe n'ikibazo cyabaye kwibaba na moteri zitangiye kugira ikibazo. Right. Well, where's the nearest airport? None hari ikibuga kiri hafi twaparikaho tukareba ikibazo moteri igize. Too far. It's gotta be a landing field or something close. Nimba atari kureka tubagenda bariho duparika bashaka ikibuga cy'indege kiri hafi. Boss sasa atangiye kwemera. Bamubwiye kare guparika cyangwa bagacinda inzira aranga. None atangiye kubaza ati ni hari ikibuga cyiza twaba duparitseho kugira ngo indege tubanze dusuzume ikibazo ifite muri moteri. Indege iri kwandika danger. Atururi. All right, the layover inspection is approved. Okay, but we have to hurry. Can't be late for the live broadcast. Ati sawa mushaka ikibuga cy'indege cyaba kiri hafi tuwaparika turebe ikibazo dufite muri moteri ariko twongera duhaguruke vuba twerekera aho ngo tutaza gukererwa cyane. Ati ikibuga cy'indege kiri hafi kiri ku kirwa bita Fortune Island niho twasanga ikibuga cy'indege kandi iyo Fortune Island twarayibonye ni cya kibuga cy'indege twatangiriyeho ka twikomereze turacyari mu ndege. Zazano uyu ni Peter niwe ugenda uzenguruka mu ndege ibihabera ni iki yafuyeyo ndagira ngo ukurikire filime fayibona ko bakari gukata n'imbunda aragakurikira ni bamwe bacumbiki babahaye lift gusa navuze ngo manze mutunyuze kuri coordinate zacu ukobwa yinjiramo hano urwe rero nawe aramukurikira cyane bari kuganira. Pretend you'd be some sort of UN force. Listen, Major, you're gonna have to play ball a little longer. Umva ntabwo twakomeza gukina nabo igihe kinini. We got off that island. They're already suspicious. Batangiye kuducika-cika. They're gonna find out. Calm down. We tuza. You got the sample. Kaya dufite sample. You sell it to the buyer. Ati no sample turanya tuyigurisha abaguzi. I will take care of it. Ibindi byose bindikiri. Sample no bagabo bafite ni yihe n'umugabo n'umukobwa. Money, enough money for you to take your. Turi mugabo tugiye kuyishira hari abagiye kuduparika aratwishyura amafaranga turi bukoremo ayagutunga n'umukobwa wawe kamera neza. Sasa urabyumvisha Peter bono basirikare bahaye lift ngo hari sample bari baragiye gushaka kuri kirakirwa kandi iyo sample ngo zira coordinate batanze ngo bahanyuze ngo ni ku cyicaro cya UN. Umva sample ngiyi tugiye kuyibagurisha ngo gucingura nasanguye ari kubumviriza okay babamenye bano bagabo ntagara bakorera UN ngo bari baragiye gushaka sample kuri kirakirwa ni sample yiki. We are flying low, keeping clear of the storm ceiling. We've changed direction to avoid the center of the storm. Ati ni mpamvu ya mbere yitumye duhindura indege tukabanza kunyura bari abantu batubwiye ni ukugira twirinde kiriya kirere kibi. Jason told me to do what the captain should. But it's a damn shame he couldn't tell you himself. Ati Jason captain wari uri bwa mbere yakumviye umuyoboye ngo akomeza anyure mu kirere kibi cyane none dore ibyavuyemo. Bose bari no kubipfiramo. Umva wa mukobwa niba utari kumva ibyo ngubwiye ntabwo uzongera kumbera pilot. Arahita mwirukana muri company mbega indege ni parika. Umva Ati Ria yapfuye wa mukinnyi wa filime kazi ngo yapfuye ese yishwe n'iki Katururi wa mukinnyi wa filime yapfuye zakunina ninde wamubonye yapfuye nabi cyane yuzuye amaraso wa mukinnyi kazi wa filime wari uri mu ndege nawe yapfuye. I'm going in. Ati Vincent ari imbere abandi mwese mugomera nanjye ndinjira. Ninjye captain nanjye ngomba kwinjira. I suggest we don't irritate them right now. Captain. Captain. Situation is under control. Ibintu byose biri mu control. Oh. That's where the party is. Ikirori kumbe kinana rwa rusinzi rukina box rwo rwari bibereye mu cyumba rusinzi. I love your bed, man. Mani nkunzi ikiroso cyawe mwana. Mr. Rodman. Nyakwa Rodman. I have to ask you a question. Aribazo tugomba kukubaza. There are reports saying you have difficulty controlling your emotions when you are not sober. Ati batubwiye ko tujya twumva mu itangazamakuru bavuga ngo ujya unanirwa gukontorora amarangamutima iyo wasinze. There is an emergency and as captain I'm obliged to investigate. Ati njye nka captain ngomba naye kugukora iperereza gafite uburyo kavugamo icyongereza gashinwa mu cyongereza gukora iperereza icyongereza mbega kindi kibi pe cyane ariko. Mr. Rodman, I'm afraid I have to ask you a question. Hari ibibazo ngomba gukubaza. Reports saying you have difficulty controlling. Bajya tubwira ngo ugira ikibazo cyo gukontorora amarangamutima yawe iyo utasinze. Nake wasinze. Paparazzi how my face. Paparazzi bangenda wo mwana. Kondo umustar. There's an emergency. And as captain I'm obliged to investigate.
ibyo ntabwo myitonga kapiteni gusa ni ngombwa ko ngupererezaho byagenze biti Disturb the body right now. umva umurambo muri kano kanya ntabwo dushaka kuwuvangira umurambo ubundi ntabwo bawuvangira uvangira umuntu muzima The military police will board the plane and handle it. ati ndege ni muyiparike aho twababwiye abapolisi baho bahakora baraza bakora iperereza mu ndege n'umurambo bawukuremo mwiwukoraho bino bigabo twebonye ntabwo bikorana na UN n'umuryango w'abibumbye byabayobeje byo birashaka kujya kwigurishiriza sample byakuye kuri kiriya kirwa ese ni sample y'iki gusa ntabwo abizera yoza ari umusirikari mwibuke muri Superman Return ntabwo irabageraho mwebwe nzayibaha kuwa mbere uta Superman Returns irahari nayo nayo azaba yirimo cyane nka Superman. What did you see? Bonye iki? She's covered with blood. Bonye ari yuzuye amaraso ibi cyane. Yewe n'umuhanzi w'icyamare ni Sheja. I think we're in for a lot of trouble. Ndakeka turi mu byago. Who he says he is. It's totally suspicious. Turiya mugabo njye nanjye kumukeka wavuga ko ari we ntabwo ari wari we. A little sketchy. That's what I'm saying. Only way right now is to land ASAP so the authorities can take over. Umva ikintu cya mbere muri kano kanya tureke gukekana duparike ndege batubwiye ibindi abayobozi bose baraza kubikurikirana ngo n'abapolisi n'abashinzwe umutekano. Land in Hong Kong. Ndege ngoma guparika muri Hong Kong. Ocean Airlines can cooperate. None dore bari abagabo kugira ngo umvikane batangiye kuyobya indege we kapiteni yafunganye umutwe boss we. Go find Peter, tell him I want to speak to him. Yano cakire Peter ndashaka kuvugana nawe Peter wibuke twasize bira bigabo bimubonye ari kubyumviriza. Peter bambubonye ari kubumviriza. What now? Iki? You know we can't go where they want us to, right? Urabizi nago twajya bari abantu batusabye kujya. How about a crash landing at sea? None uragira ngo tuze kuba twaparika mu nyanja ubwo nyine nukurohama. Indege ishobora kuba yagize ikibazo umukobwa aragira ngo bagende baparike kuri yo helicopter bira bigabo. Bane nimba nta kibazo indege yagize. As assistant is missing. These guys are hijackers. Bano bantu bimenye ni ba hijackers, ba hijackers nomwe barushimusa ushanga yashimuse nk'indege gari ya moshi no bita ba hijackers. Wabyemera utabyemera uyahoze uri umusirikare ba hijackers. Umva ndakwiyamye. Kapiteni agari kubyumva. Hoze uri umusirikare bari kumwe biragenda bite? Iminota 10 kugira ngo tugere kuri coordinate. Kuri ya merekezo babahaye. Ni coordonnées mbega mu gifaransa ubwo. Tendera ko tutegereye igihe ibintu byose biraza kwangirika. Twase zimeze gute hanze ni bibi cyane. Icyingenzi ariko nuko parike dege neza gusa. Bere ko tubura control y'indege. We nta kibazo komeza ucunga ibyahari. Ese nta kibazo uraza guparika indege hatari control tower. Ubundi ibibuga byose by'indege bifite control tower. Burya indege igiye kugoba kubwira ati manuka gutya uraparika gutya. Sasa indege hari igiye guparika ngo ni kuri koridoro ariko izo koridoro ziri mu nyanja hagati nta munara uhari uri buze kubabwira uburyo baparikamo ni iki bega ni ukubaga ukifasha indege ntabwo yitwara cyangwa n'uyitwaye uba uri gukontorwa n'abari hasi bagubwira ibyo ukora. How can a walking talking human being just vanish? Even if he is walking and talking. Ati yabuze mu mushake Peter bamubuze. Looks like Mr. Chef's becoming a pessimist. We're just attacked by some supernatural cats. Optimism is out the window at this point. Turube cyari gitangaza kuba twataswe rwose n'injangwe isanga ifite imbaraga zidasanzwe bikanye inyamaswa ngo baracyaka rishobora kuyishura mukobwa. Oh my god, I can't be. Manange. Hari ahantu hamwe ntashatse bashatse Peter bamubuze. Bano bacerana amasiri. Peter wibuke n'umwe ari kubumviriza bishika bano bantu badakora UN. Ahubwo ari sample bashaka kujya kwigurishiriza kuri amerekezo batanze. Umukobwa ngo ahantu hamwe ataribye. Ahantu hamwe ataribye ni hehe? Mu rwiherero. Kirano basanze umurambo wa Peter. Cell phone? It's one of those new high-tech models. Telefone mukoresha mwitabaza abantu ni igihangange cyane rwose telefone igitangaza. Don't you? Not really what a good chef should be doing. Guess I was right. Ubundi wagombye kubura hejuru ukarekera kugenda utunekanekana icyo chef wanya yagakoze. Umutetsi. Fata imbunda baratangira. Rozara umusirikare n'amagazine yikuramo. Tera patrole. Bose n'abasirikare yakimenye ni cya hijackers yemenye kari. Bamwe bacimuta indege bakayijyana bashatse cyangwa bakagira ingokora. Kura imbunda we. Ndakurasa. Usara kumutunga imbunda atangiye kwibuka ibyamubaye ku rugamba. Batunze imbunda atangira kubona ku rugamba abantu barasana. Kuno usanga umusirikare byaboneye ku rugamba byaramuhahamuye. Kikiramwo bicira n'iryo hamukarye mwaka imbunda. I know why you quit the military. Impamvu wavuye mu gisirikare. Because you can't kill. Kuko udashoboye kwica. Byaguye mu gisirikare. Haguruka. Haguruka. Move
komeza imbere. Move to the front of the cabin. Komeza imbere kuri cabin. Everybody sit tight. Mwese ndagira ngo mwicare mutuze, harimo ibyambare n'abahanzi muri iyi ndege. Harimo abantu bake cyane bari gutaha iyi ndege. How come there's only one hostess here? Where are the rest? Everybody here is safe except for in the cockpit. Dushake abandi abantu bose tubashyire hamwe, ati bose bari hano usibye ko pilot niwe turi kubona. The whole cabin crew down to cargo to look for him. Bring them up. Bazani. N'abandi babashyire hamwe bose. Katururi. Ko pilot niwe baramuzana. They're hijacking the plane. Nibi nakubwira ni ba hijackers. Bari gushimuta indege. Where exactly are you taking us? Mutujanye. Already tested my patience once. Wa musore wahanganye no kwitonda kwanjye. You and everyone else on this plane. You better hope all those bullets hit the bone because nuko ariko samwe sari muri indege barapfa. All dead. Atunura mukurasha akagira umwenge winjira muri indege twese turapfa. Mbega yitondira ibyarasaba ku mwenge akenge gato kinjiye ku ndege. Indege mumenya ko ipfuye. Mwese umuyaga winjira bari mwinshi cyane mu kenge gati gashwanyagurika. You need me to land this plane. Umva uranyeneye ngo parike indege. If you hurt anyone else. Nyeneye kurusha n'undi muwe mva. Whatever you rush is to land this. Abusha nimba ushaka guparika indege. Kurasa kapiteni ntabwo ryaba ritangiriro ryiza, abandi nibo barasa ariko kapiteni buriya kumurasa ni ikosa w'indege. Deal, Captain. Everyone's safety for the promise that I get to go where I need. Mwese ndagira ngo manze mwicare mutuze umenye ko ngiye ningera aho nshaka kugera, nta kindi mbakenera muri bukomeza urugendo rwanyu. Zana uyu nguyu. Make her drink as much as she can and don't yuzuye amaraso ameze nabi. poison. What's all this? Bira ni biki? Just made it on the plane and they knew about it. Ati hari inyamaswa imwe yinjiye muri iyi ndege, bano bari babizi ariko twinago twari tubizi. Kuba muri za nyamaswa hari kamwe kinjiye muri iyi ndege ngo niko kamuriye. Zira nyamaswa ngo zifite ibibaraga bidasanzwe mwabyumvisha. Them killed. You should have warned us. Wari ko waduhaye gasupona mbere nimba wari uzi ko iriya nyamaswa iri mu ndege. Don't. This creature will kill everyone on this plane one after another. Nimutagira vuga ngo duparike indege, inyamaswa iraza kwica umwe kuri umwe mpaka twese dushize. One of them will kill all of us. They're just too fast. So you're Zino nyamaswa zirabangutse cyane. So we land. They're nocturnal, sensitive to light. But if they can adjust the brightness of this cabin, they'll come after us. Ati mwe mukomeze mwicare mutuze, ariko inyamaswa ziza kumenyera ko hano hari urumuri rwinshi gutya. Twese ziratumara. Ziramenya ko hari ahantu hari urumuri rungana gutya muri iyi ndege. Tangira kumva amajwi ya nyamaswa. Tangira kumva amajwi ya cya kiremwa. We can't wait for death. It's not long till we land. Take me to the cockpit, Captain. Captain, tugende. Come on, Mike. Take everyone upstairs. Mike wefata abantu bose bazamura hejuru. We muze tujye hejuru. Captain baramutwaye. Ikigabo kigenda kibere ku buryo bari buparike bagiye hamwe ba pilot bicara na ko pilot n'umwunganizi we Katurori. Hey, sit. We cara wa mugingo. Cara. Ndege bayiparike. Co-pilot. Co-pilot. Where are we? Turi he? There doesn't seem to be any islands. Nabonye ahantu ushaka ko duparika nta kirwa gihari. There's simply no land. Nta n'ubutaka buhari. Just fly closer to the coordinates. We banza umbwire nimba turi hafi ya coordinate naguhaye, ya merekezo naguhaye. Whatever he says. Kora ibyo akubwiye afite imbunda we. Sasa hano umugabo abwiye ngo bajye guparika mu nyanja muri ya Pacific. Nta kirwa gihari, nta butaka buhari. Ese arashaka ko baparika yeke indege idaparika mu mazi. Katururi yamanuye indege ikigabo nkuko kibimubwiye. Kureba imbere. Cyo babonye mu mazi. Ni igiki? Gasani. Ni hariya. Yaramuparika. No ya. Wewe ni uparika. Sit down. Shara hasi. Yes, you can. Urabikora. Landing an A390 on a carrier? It's impossible. Ati gufata indege ya 390 ukayiparika kuri aircraft carrier. Ni amato manini atwara indege. Sasa igaba ikintu kiri mu mazi ni aircraft carrier. Mbega usanga ari amato atwara bwa budege buto bwa gisirikari buto cyane. Iki ni ikidege kinini. Ni 390. Listen. Umva. You can make it. Ibi wabikora. Ino ndege ni nini kuyiparika kuri aircraft carrier ntago ari ikintu cyoroshye. Yamato yo mazi atwara ubuntu bw'ubudege buto cyane. Umwe bwa gisirikare mbega. Iki kidege nk'iki sinzi ko cyapfa kuhagarara. Ndege nk'iragorana kuyiparika.
Jason always thought you were the most talented pilot. Ati Jason captain yajyaga tubwira ko ari umunyeshuri wa mbere yarazo ufite impano uri talented. Ndakeka wabikora indege wayiparika. Thank you more and more. Sawa. Ntago byoroshye Ziyanga. Bikori. Kigabo kireba afite gifite imbunda. Done ubwato. Ni buto cyane. Indege nk'intaga imanuka ngiyitigwa iparike ngo pa. Nkakajugujugu. Nibibaho. Indege maze gaturuka hirya igenda ifata amaferi. Sasa ishobora kujya guparika kuri kano kato gato ikakarenga. Indege nk'iyiparike yabanje guturuka kuri genda. You knew the destination was an aircraft carrier, didn't you? Warubizi kandi ugiye guparika kuri aircraft carrier. Beginning to think you're crazy. None kutari wabitubwiye muri abasazi. Ugabo udakomeza kudutuka. Captain's pretty damn cool. Crashing strikes me as a better way to go than being eaten. Kibazo. Let it destroy $100 million plane. Wey sasu. Nta mikino umugabo ahangayikishijwe n'indege ye. Ndakurasa. Umugabo n'indege ye nibwo niwo munsi wa mbere agiye kuyironshinga arabona igiye kumuhombera. Time like this, all my father cares about is his plane and his damn company. Papa wanjye ameze nk'injiji ikintu yitodora abantu bagiye gupfa ari kwita kuri company y'indege ngigiye kuhungabana aho kwita ku buzima bw'abantu. If a plane crashes, I will never see my dad again. Fitugwa ki indege niramuka rwose ishwanyaguritse nazongera kubona iso wanjye ya miteto y'abakobwa. Tururi nakubwiye mu kirere habamo imikuku ntago mwe mubizi bamwe bake cyane hano muri mora ni bake cyane mu kirere habamo imikuku ejo bundi burya. You should really play James Bond, man. Twikomereze kobwa yicaye hano ko umukobwa afite agakufi karimo agafoto k'umwana. Ibuka kira kigo cyambwiye ati tugurisha no sample uraza kubona amafaranga yakwitaho akita no ku mwana wawe. Indege yavuyeyo dore ya aircraft carrier nakubwiraga ino usanga itwara amato ya gisirikare nako utudege twa gisirikare tumwe duto ugize gaparika nko ku nyanja hano hirya ubundi utudege tukavayo bazana indege katururi njya guparika bona ntago yaparika neza arayikatiba barikora mu mazi mu mazi. Indege ni ikibazo arongera arayihindukiza. Wamukinga ngo andi mahirwe yanyu muparike indege neza. Ongera ugerageze Yanga. Sinshobora urabikora. Umva muginga indege tuyiparika nabi imibare hano ni mikenya indege yose iraza gushwanyagurika. Are you sure you can do better? Yese mukoye wabikora neza ko murusha yego. You have control. Sajya muri control umukobwa ni uri muri control buriye. Patroli twatangira gukontorora indege we arumva ngo yabikora. Iriya ndege ni nini ubwato ntago ari bunini bihagije ku buryo indege nk'iriya yabuparikaho. Hano parika bwa budege bumanuka butoshe kahita kaza kagoga parika. Iyo bisaba turuke hirya igenda murabizi. Kobwa arayizana. Patroli kura y'amapine indege ziparike. Kato ni gato. Guparika nayo birangabura gati indege irawushura kandi iyi ndege sha irabanaga. Wibuke filime bayise ngo Lost in the Pacific ababuriye mu nyanja ya Pacifique. Patroli kobwa nabuze ati kandi hano abantu bari gufinatira ngo ni hafi yahandi bita ngo Triangle de Bermuda niko muhitarya haburamo amato menshi n'imoto hazi batangira kwambara utuntu kwa life jacket. Everybody be ready to unbuckle. As soon as we land, I'm opening this door. Umva mwese mwe tayari iyi ndege bakimara kuyiparika turetse tubakwepa tuhite dusohokera muri uyu muryango. Nikubahiriza turiya baramutse baguye mu mazi turatwakora ni chambrere niko mubyita. Ku buryo bakomeza baririmba hejuru y'amazi. Ukora inyanja nago bisaba ngo ubuzi koga. Ushobora kubuzi koga ariko utakoga ahantu hanini. Ariko ifite karabye burutinda mutarapfa. Ndege barongera barayihindukiza. Gatururi. Wa musana atangira gukozaho. Wa muhanzi atangira kwicurangira. Arebe ko yabamara ubwoba. Uno mu boxer ni ibyamare bya byahuriye mu ndege. No mu kiregaho yashaje. Muri Romeo Must Die kumwe na Jetri yari agasore maze gusaza. Ndege barayihindukiza. Patroli. Kobwa hindukiza indege. Indege ni nini. Tera imibare. One last time. On my order, empty the fuel tank. Kwitegeko ryanjye ndagira ngo tank uyimaremo amavuta. Just wait to shorten the Bega
benzine yose ayimare muri tank. Is as wide as a carrier. Our wing will smash the bridge. Ati kuko turamutse tumanuye ino ndege igakoma ku mafuta benzine ikameneka bishobora kwatsa umuriro twese tugashya. Indege bagiye kuyiparika nta na benzine basigaranye. Bivuze ngo kuyihakura ni ikibazo. Let's fucking do it! Reka tubikore! Cyo ni ikiyahuze. Umukobwa amanura indege. Amanura indege. Atururi. Zara hano bagiye guparika n'ubwiyahuze nge nabibonye. Sweet touchdown. Pull 4 flaps and have me pull the speed brakes. What if we go over the deck? Cyozo dushobora guparika tukarenga. Ibyo nabyo tubiteganya ariko ntacyo bivuze. N'ubundi batarenze banaraswa. Umukobwa amanura indege. Ocean Airlines n'ubwa mbere indege bari bagiye kuyironshinga rigeze ku isoko. Indege ngiyambaye cyane. Indege vayo. Wibuke igenda hano rero iri baba rirasigara. Ngo nagwa bakivuye hano tuwacyo ni cyambere baba rasigaye. Amapine aracika. Abantu sinzi nimba bava muri iyi nyanja ya Pacific. Amapine rindi riracika. Manuka y'indege iragatsindwa n'Uwiteka ngenda yivuga nk'umuntu yizi ntago nayibonye muri filime. Indege nuko ikomeza kuvayo akato ni gato komeza kugenda. We mwitegura dusimbuke. Bibaza nyafran. Simbuka wa mbere afuri ku mugongo. Babiri ba mbere bavuyemo. Ari gusorwa na musirikari. Abwira ati musoke. Bandi barasoka. Sasa dore hasi ngo hamwe hari ya nyamaswa arafunguka. Gitari yamanutseyo. Wibuke hari nyamaswa iri muri iriya ndege. Indege ashaka kurenga imbibi. Uyu nawe vayo. Mbonda yashizemo amasaso. Kaga Simba. Simba kugira no kiratuza. Menya ari umuziki utumye gihagarara. Kumbe Gisimba kubera umuziki cyanze kuvaho kiri. Wa murano ava yari isokera. Tugende. Gisimba nango cyabataka bari kugicurangira. Nawe tugende. Simba bagicurangiye kiricara hamwe. Buri nyamaswa zikunda umuziki nawe huye n'intaruka yicurangira ntacyo yabigutwaye. Iyo yicira hacishene indege vayo. Nimba bari buve hano batesinzi. Ndege ba pilot baracyayirimo. Ba pilot bakirimo. Abura gatora ni igisiga cyangwa inyoni kije kikayihagararaho usibye ko nta gisiga kiba hejuru y'inyanja mo hagati kuriya ntibibaho ntiwapfa kukibona. Yamanuka mu nyanja hagati ntiwapfa kubona igisiga. Atururega igisiga nacyo kiraguruka kikananirwa. Kandi inyanja ubusanga iruta igihugu. Nakure y'igisiga cyaguruka ahantu kitari buze kubona ahantu gihagarara. Kikamana amasaha menshi nta nakantu ko guporeza. Niyo mpamvu utapfa kubona igisiganwa ari cyangwa inyoni. Bano barasohoka. Ndege cya Gisimba sigaramo hano. Twagiye uyaramusunika. Yasunitse umukobwa. Sigara Gasimba kawe afite imbaraga bidasanzwe. Ndege yinjira mu mazi. Ndege bibayeho nk'ibyabaye kuri Titanic. Nayo bakishyira mu mazi umunsi wa mbere avuga ati twakoze ubwato bw'igitangazo. Umunsi nibwo bwarohamye. Uwo munsi nyine nta n'undi rugendo ubwato burakora. Kumbe ni indege wari umunsi wo kwironshinga bari bayitegereje abanyamakuru itanga ibirori bidasanzwe muri Hong Kong. Ntabwo ibashe kugerayo. Basikiye hano. Zyang yapfuye. Indege kumanuka mu ndege kuri aho mazi sinzi ko wavamo ntibibaho nako. Inyanja iragatsindwa. Noneho ugakubitaho ko yamanukanye n'ikindi kintu cyashaka kumurya. Avuyeyo. Hey! Get over here. Gabira cyaba bifite imbunda. Hano turi nihe? Uraza kubimenya nyuma. Nshaka kumuha amakuru. Shut up. Everybody move. Funga umunwa mwese mufunga umunwa. That way. Komeza imbere. Kigabo cyabafasha. Line up. Murongo sha, mukora umurongo. Line up. Sasu hejuru we. I will not ask again. Mupfukame kandi ntabwo nongera kubisubiramo. Kama imbunda ari kuri bitangaza. Welcome to the world's largest aircraft carrier.
Murakaza neza mwisi ya aircraft carrier. Shame that we don't have any champagne to celebrate. Birabaje cyane kuba tudafite champagne ngo tubanze duserebure. Follow my orders. Hano murakurikiza amategeko yanjye. Cyangwa mupfi. If anyone moves, nihagira uvari kill them. Umwice. To get our money. Twe tugiye gushaka amafaranga yacu. Tuve hano tugende yagiye kuzana amafaranga. Some of us are injured and we need help. Hari umwe muri twakomeretse yakeneye ubufasha avuga icyongereza kibuno umukobwa shaho. You're right, Captain. Uravuga kuri Captain. Help her up. Mufashe. Hari wakomeretse ngo mufashe n'uwari we na cya gisimba. Baragagurutsa. Sasu ku mutwe. Oraya kumufasha. Don't need to kill anyone else. Namwe ndabamena. Where you want us? You don't get it, do you, Chef? None of you. Mwe nago mubyumva. The creature's teeth are toxins. She had far too many wounds on her body to survive more than an hour without the antidote. What I did was reduce. Mwece tumutazi uriya mukobwa yarerewe n'iriya nyamaswa kandi na nyamaswa mu menyo yayo habamo uburozi. Uriya mukobwa ari gukomeza karibwa kubera nta muti dufite n'ubundi nyuma y'isahire kuba amaze gupfa n'ubundi akiribwa. Icyo nkoze rero ndamufashije nihutishije urupfu rwaho kugira ngo akomeze aribwe. Kumbiza iriya nyamaswa ikunoshe cyangwa ikakuruma haba harimo ubumari gusigamo bukomeza bukakurya mpaka upfuye. Ngiye kujyana kano bahita mu mafaranga nugira ikibazo. Ni ya sample bari bagiye gukura ku kirwa. Bavuze ngo ni sample gusa ntago namenye ni sample y'iki. Ubwo niba ngombwa barabitubwira. Uyu arabacunga gusa umugore yifitiye ubwoba. Ntago ari umugome nka kera kigo bari kumwe. Wibuke afite n'akadari karimo ifoto y'umwana we. Igikomangoma kiri hano cy'icyarabu. Manukamo hasi mu bwato. Dr. Han. Muganga Han. Dr. Han. Muganga Han. Urumva bari mu bwato bameze nabi cyane. I lost your hair. Listen. This is a soil sample from the cave. Where? Ati iyi ni ya sample ya bwa butaka buturuka muri ya cave cyangwa bwa buvumo nari nyizanye. Wakerewe cyane umuntu yatumarira. It's all my fault. Kandi byose n'amakosa yanjye. I know the company has been dumping funding into your research. Ati ndabizi company yaroresha amafaranga menshi atera inkunga ubushakashatsi wari gukora. It's going to explode. Ati ubu ngubu nta kintu kimwe twageraho. I'll set on self-destruct. Ati ubwato bwagiye kuri system ya self-destruct. Ubwato mbega akanyagare kose buraza kwituritsa. Uko ngo burimo icyorezo. Ubushakashatsi n'umusaza yari gukora bufite icyorezo gitera kanseri. Yari gushaka umuti. Ariko umusaza ubwato bushyize muri mode ya self-destruct bwo kwirimbura kugira ngo icyorezo kitaza kugera kuri. Ubwato akanyagare kose bwakwirimbura. The child on your necklace. Katurore. Hazel, what are you doing? Kora ibiki? Breathe. Mutoni. Ngwino hano sha. The poison in her body is taking effect. Stop the bleeding. Can you fly a helicopter? Anything with propeller. Ko mukobwa nawe yari yariwe. Wa mukobwa nawe yari yariwe na ya nyamaswa yamukomirikije. Wait, why do we have to go find him? We should just leave. Guy's a time bomb. Who knows if we'll make it out of here as long as he's around to cause trouble. Ati ubwato bushobora kurimbuka ntabwo twamenye ko turi vano urabwo turamushyira hasi. Yose ari umusirikare. Internal layout. I'll be fine. We mushaka kuntu muri vano nge nawe ndi umusirikare byose ndaza kubikora ndiko tonamungire ikibazo. Agiye gukurikira kira kigabo cya Vincent. Try my third dish yet. We'll wait for you. Turagutegereza. Bagiye gushaka kuntu bavana kuri ubu bwato. Bwato bari gufitira turo mu nyanja hagati buri muri mode yo kwirimbura. Muri iki ibintu ubwato bisasu bya kirimbuzi n'indege zimwe na zimwe uzanga zifitiriya mode yo kwirimbura. Ugiye bonye bikomeye bikirimbura. Buryo ubwato Ati ko mbona nasimilita mbona. Yesu ushobora gutwara akadege sasa uyu nguyu ashobora kuba atwara zira ndege nini kajugujugu kamucanga. Yageze kuri kajugujugu iramucanga nkuko nawe ushobora gutwara imodoka mutika gucanga nyine. Sasa uyu nguyu ni kapiteni w'indege nini ariko kano kamucanze ari gusaba umunyamakuru nimba ashobora kuba yatwara. Uyavayo. Muzegawo abaza kubanza gushaka benzine fuel amavuta y'indege zana kunino
Kadege bagakubita imisanzu wenda barebe ko kabambutse bakabakura hano. Tuzatanga. Ubwato ari kwinjiramo buri muri mode yo kwituritse yo kwirimbura. Igisasu cya kirimbuzi buri hari ukuntu bakirasa. Gatabongera bakagishyiramo mode yo ko kirimbura ubwacyo. Kikituritsa mbere yuko cyangiza abantu. Muve hano mugende mujye kure. N'ibiki bijya mbere. Ati ubwato mutaza gutuma bugera ku butaka uhagarika uriya mugabo. Umva. Ati buno bwato buramutse bugeze ku butaka bushobora kwanduza abaturage bo ku butaka ku buno bwato butwaye imiti n'imyuka ishobora kuba yakwanduza abantu virusi. Ubu bwato ntibugere ku butaka. Nicyo abwiwe n'umuganga. Sasi ukujyanya kuwagao ari hakuri no kurembere kuri bwa bwato ya Aircraft yabonye za nyamaswa zaje. Hari nyamaswa z'inkazi nyinare n'izindi ariko izi ngizi ngo ni nyamaswa ahubwo zifite supernatural powers. Kandi imbaraga zidasanzwe mbega zifite imbaraga imeze nk'iy'abarozi n'imizimu. Mbega izi nyamaswa ntizisanzwe ntizibaho mu yandi magambo kuko unosha gusumenya ko uburozi burimo buri bukwice. Nyamaswa zitarabagera ratangiye kuzicurangira. Tangiye kuzicurangira. Tom Koroze. Tom atangira kuzicurangira. Zituze. Ngeze hano ziratuza zumva umuziki. Muziki ariko burya. Hari indirimbo zatuma inyamaswa zikurya ari indirimbo. Habya birimo by'ibi hip hop bikanga biri inyamaswa itigira ngo uri kuyataka. Naco hari wonda humeka inyamaswa iti kwataka. Ariko harakazi kigatuje inyamaswa ijyamo nayo rwose kumvira mu mafuri igatuza. Ariko bya bigoma byanyu byabamira byo de wareni. Hari inyamaswa iti gushwanyaguza. Katorori yatangiye gufata ubwato subizamo ibyari byasohotsemo imbere. Iyo mbundu yatse umusirikare mugenzi wanjye ntabwo nzi ko wakwica umugore. Iyo mbunda yishyire hasi neza gake. Self destruct activated. Node ko yakwituritsa iriho. Activated ku bwato bukomeza bagasopo bumara nk'isaba bagasopo ati ubwato buraza kwituritsa nyamara buraza kwituritsa mwaciye isheni bukababurira. Iyo ni technology. Atano ngene naje kwishakira sample y'ubutaka bwara muri kago ari kubwira musirikare ku wundi paturore gukora tera umusore kiramuniga uyu musozi gari shefu nawe nimba bakwita shefu menye ko bakwita umutetsi birirwa bagutuka indi hasi kora imbunda barazitungana. Kuko umusore yarahamutse kubera urugamba atangira kwibuka ku rugamba uburyo abantu bapfaga bukurashisha imbunda bisigaye byaramuhahamuye. Ntago yarasamanura imbunda. Ntago rega watsinda. Akiraho dore ijanja. Kagasimba kageze. Ijanja. Aramurasarasana n'agasimba. Amumena n'agasimba. Dusimba turi hano ni twinshi cyane. Twuzuye ku kirwa. Aracyari kirabiranya. Katorore. Asigaye iminota mike cyane ubwato bukituritsa. Arakora iki? Ukumva uyu nguyu yaracyari kujijisha utunyamaswa ni Tom Koroze ari gucurangira imbwa. Imbwa ziragenda ziratuza. Nizambwa ariko zifite ibibaraga bidasanzwe. Arazicurangira imirya y'inanga irace. Imirya y'inanga. Uyatangira kuzifatisha sipuri z'umwuka azihuhira. Nago wawe iminota irenze 10. Iminota itarenze na 5. Uhita utangira kubura umwuka. Izi zirabarya tu. Aracuranga papa yabonye umwana we ari we witangiye abandi. Asigaye ngaho nawe wicaye vugirizo ni bambara iminota 10 mbaza icyonwa. 10 sinzi na ko 10 ni myinshi. Mari 5 vugirizo ureba urabura umwuka. Uyo siba y'ibiri. Uretse acece kure we. Iyo njyana ko twumva na ritime. Ya mbere ivayo itaraza umuriro urayira. Papa yaje. Zari sanje kumvinye injyana nayo. Papa kura y'umwoto. Uzegawo. Mwibuke muri Romeo Must Die. Yagukiriye nyinshi cyane. Izindi nibuka ariko nzi ko yakennye. Kajugujugu iratangira.
kajugujugu iratangira. Papa tugende. Papa arasa nk'uwitangiye abantu hano. Shaka abandi baguruke bagenda, inyamaswa ni nyinshi. Inyamaswa ziri kuza mu Vietnam. Ntizishira. Yaratwitsa aratwika. Umuriro uramutenguha. Nta mvura idahita. Nta muriro utazima. Mwana wa kampani yanjye ntuzayigurisha warwana we. Mbega ni nko kumubwira ati ndayikuraze utazayigurisha ngo uyabyinire. Papa mbega arabizi ko hano atarenga. Yabwiye umwana ati kampani yanjye ntuzayigurishe. Indege iratangira. Katurori uyu mutwazi nawe atwaye kajugujugu nawe ndabona nta bunarari twaye afite. Iya mbere ivayo. Sasu yaje. Sasu wa musirikare asigaye ari chef, asigaye ari umutetsi. Uwo ninde wunduje? Ni bwinshi umunyamaswa buri hano nibuva ku bintu kuko urusha gusumenya kuri umupfu. Katurori burayimbunda y'indege. Masasu. Sasu ku nyamaswa. Sasu ku nyamaswa ni captain. Sedefe kuvuga icyongereza kibi gusa. Usoro azafata hano. Bacaho. Umusirikare mwe murahaguruka basanga imbere, nta mpamvu yo kumuhereza ngo mutegereze. Mwe mucaka basanga imbere. Yavuyeyo. Ati mwihute cyane buriya bwato burenda guturika. Tubundi ngewe nuruka mu bara b'umugore agutunze imbundi ushatse uhita umubwira ati wambereye umugore. Ubonye ko umugore afite umutima ukomeye nawe nyumvire. Abara bucya ko ni ibyihebe koko. Ngo umugore yagutunze imbundi uhita ubona ko umugore mukwiye kubana. Mbega umugore utagutunga imbundi ubu ni mwabana. Abara bose bigize shababu. Ndagira ngo ya ndirimbo wari uri kuvugiriza uze kuyindirimbira. Arongera aravugiriza. Abakobwa babageze imbwa. Mvugiriza numve sheri, muri mu bibazo papa warapfuye ngo vugiriza. Nacyo kikavugiriza. I think I'm done cooking on an airplane. What about you? Ati hano ikibazo nuko nabasha kubatekera muri akadege. Bafashe indege, babashe kurokoka. Bafashe inzira barerekera. Wibuke bari babategerereje he? Bari babategerereje muri Hong Kong. Gusa siko baje kugenda. Bivuze ko wapanze ibintu buri gihe siko bigenda. Akana ko bakita ngo Lost in the Pacific. Yari kirabiranya rock nk'ibisanzwe. Imana ibamugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Brandon Roth mwamubonye nuri wari umutetsi. Yagukiniye filime nyinshi na Legends of Tomorrow.